Osman. Так, жаңылдар келді мына ишке шақырып жатады мына. Ана. Алло. Alo, assalomu alaykum. Алейкум салам. Qanday shaka? Жақсы да. Men ishga kirishim kerak bo'ladi. Срочно. Болды? Келе. Reklama, gazetadan aldım. Reklama. Bizge как раз охранник керек болып аттылы. Men охрана. Болды, келер. Адресті оқыдың ба? Gazetada yazılıp turadi. Келе ошо, тез кел, аз тез келіп қал. Ана, ошентип ишке чалып жатат. Силерге да иш керек болса, келе бергиле. Орноштуруп коем. Assalomu alaykum. Алейкум салам, андай. Tuz ko'rsatdi sizde, o'zi dedi. Sen mi çalgan hazırkı? Men ishga kirishim kerak edi. Bratan, Rossiyadan deport bo'lib keldim men. Bir son pul yo'q, o'lib ketaylik. Men daha depart болып келгем да. Depart aladi, ha? Ishga men bo'lmay qoldim men. Вообще uyga da batmay qoldim. Болды, как раз bizge охранник керек. Qayerden geldin? Uydan эле. Жоқ, жашаған айылың қандай, қайсы шаар, облас? Биздин айыл Кекиртектен да. Не? Kekirtek. Ошондой айыл бар ғой. Биздин айылдын аты Kekirtek. Не таң қаласың? Бизден жогорку айыл бар, укасызбы? Жоқ. Ашказан деген айыл. Андан дагы нараракта Тавратта айыл бар. Не деген? Таварсык деген. Ей. Ким койгон ошол айылды? Куш келипсиздер Таварсык айылына деген. Кызалат болбоң. Одан нары жокпуш кылып. Андан ары уза жайлап чыгып кетесиң. Кем айлы. Тааныш олайлы биринчиден. Атың ким? Атым Канат. Лампочкам жанат. Кандырганданды жабат. Кылган ишин балант. Башка чабат. Молодец. Менин атым Нияз. Нияз? Ооба. Жегениңиз пияз. Дарбыз. Неме, Канат мындай. Бизге мына базарды көрдүңбү? Кайсы базар? Мына базар да ушул. Болду базар. Мына эжелер картошка сатат, буяк алма сатат. Ушул бага карайт. Охранник керек да магачы. Бул парк дагы сизге карайт. Полный мага карайт, бардыгычы. Отургандарчы эки-экиден. Бардыгы мага карайт, отпаймынбы? Ушул жерде тынчтыгын сакташың керек сен охранник болуп. Болду. Кимди киргизбей? Эч кимди киргизбешиң керек. Болду, даже чиркейлер кире албайт кой. Болду, ошол охранник керек болуп атат бизге азыр. Анан Болчу? Ана кишини көрдүңбү? Анча деле киши эмес го. Мындай эле киши экен, а? Ошол анча деле киши эмес, мага жакпайт да. Вообще жакпайт. Мына базардын жарымын талашып атпайбы? Сизденби? Азыр мындай кылабыз. Короче, сен экзаменден өтүшүң керек. Барып туруп бир чабып келбейсиңби ошону мына газетаң менен? Брат, нормально. Жөнө-жөнө чабып милицияга берип койсоң. Милицияга өзүм жооп берем. Иш керекпи сага, иш? Иш керек. Барбайсыңбы, экзаменден өтпөйсүң мында. Анан эмне чабып туруп өтөм? Ооба, экзаменде ошондой, бар. Чабып алып туруп эмне дейм? Эмне дейм дейт, бир нерсе ойлоп тап да, мага керек беле, сага керек иш. Давай. Биздин айылда бир кишиге жаман окшош экен. Ошосун дей берейинби? Давай. Assalomu alaykum. Qanday sotib oldi брат? Tanidingizmi? Men Kanatmын. Kim брат? Sotib oldi aka. Qanday, jengemler, uydagilar. Брат эмес, дурак. Түшүндүңбү? Мен сатып алдым эмесмин, хорошо? Анда кандай дурак aka? Мен сени айтып атам. Эмне куруп атасың? Сатып алды aka. Коюңчу, яман өзгөрүп кетти. Коюңчу, мен ушундай да өзгөрөсүзбү? Мен бак укаңыз, айылдаш, жеңемдер тынчпы, бала чака бардыгы, айыл тынчпы? Көптөн бери бар электин да. Кандай сатып алды экен? Сатып алды aka. Коюңчу, илгерки тамашаңыз дагы эле калбаптыр. Сизби иши кылып? Нормальный болду. Яман качак болуп кетти, семирип кетти, тренировкада ашайсыз, а? Кандай анан? Сизби? Мени жакшы эстесеңиз. Жакшы болчу. Мен сатып алдым эмес. Тез барчу элем го. Кандай үйүңө барасың? Үйүңүзгө барчу элем го. Иштериңизди кылганда жакшы адаммын, эми жаман болуп калдым. Жакшы болду эми. Бар ишиң. Сатып алдым эмесмин? Ошо урмай эле сурабайсың. Бар. Сатып алдым эмессиз? Сатып алдым эмесмин. Яман окшош экенсиз да. Менин атым сатып алдым эмес, менин атым Кыжалат. Бар. 5 жолу чаптым. Молодец. Сени бир жол чап десем 5 жол чаптың ба? Ишке аласызбы эми? Ишке алам, молодец. Канат, сен мага чото жагып калдың да? Мен аялым бар, кызыкпаң мен. Жакшы боло экенсиң дейм, Сондай десең. Эми мындай, Канат, жумуш үчүн чекпейсиңби? Эмнени? Нашабы? Любой. Чекпейм, Кудай сактасын. Жакшы. Жумуш үчүн ичпейсиңби?
Ne içpeyim? Supu içeyim yok degende. Спиртной. Hiç de ki. Hiç ne? Vapşe içpeyim өлkөdeyim. Ha, жақсы. Araktı görgende minge koyup ötüm. Kızlar menen süйлөшпөйсүңбү жумуш үчүн? Жеріңіз сәл açmadı da. Жок. Айтсаң, Boptur süleşpeyim. сүйлөшпөйсүң. Çoğun ayallarмен süleşiyorum. Жок, эч ким менен сүйлөшпөшүң керек. Жумуш үчүн жаның өлгөнгө даярсыңбы? Canımı ölgön. Жаның өлгөнгө даярсыңбы? Uşu iş için. Ушул иш үчүн, мына иш үчүн. Ölmem kesmini. Dayar mı? Неге? Olmaya kaldı. İçmegeninden giyin, çekmegeninden giyin. Kızlarмен süleşpeyim. Ne gerek var? Şaştın dura. Молодец. Эми канат мындай. Эми барып туруп башына чабып келбейсиңби? Айлыгыңды двойной кылып берем. Милисаға түшіп қалсамшы. Милицияга мына мен жооп берем мен. Сатып алдысың дей берейін. Бар. Эми башына чапкын бирок. Ya koyunca satı aldı ki özünüz iles koy. Şunu öğret kesti. Ben tam aytası de kalp belele. Şunu tüylü yaman özgörüpsün öyle. Koysanız ya satı aldı ki. Kime gel? Satı aldı ki özünüz iles. Prosta ben tanımaya kalışınca akşam bakça surayt de böyle aytmay taşta size. Ne iyinize beni karasam men buna men. Kangiz bolom koysanız yaman özgörüp size. Başın çayında olsun. Göz tamaşalaşıyla birbirinizden de çapkılap cürçülek koy. Жақсы ne oldu ya? Var başım orta. Nereye özü için urlatıp biliyorum? Of memuran lazım. Var жақсы ne oldu? Иди отсюда, хорошо? Хорошо? Хорошо. Будьте прокляты. Че? Ни за что. Орсан bilirsen söyle, хорошо? Елем знаешь? Прогноз погода. Черт возьми. Школа, дети, заправка, бензин. Пусть говорят, богатый тоже платит. Зачем разборка? Қандай болды? Айт. Сатып алдыға оқшошып кетіп отат ама. Айттым, сен Россиядан неге депорт болду келди? Не мен ишке аласпаймы? Орыстан жакшы сүйлөп турбайсыңбы көрсө? Жақсы билем де мен орыс мектептин күндө өтөм эшерден. Ой, Бизде орыс тилден берген эчеке яман сон эле да. неге? Здравствуйте деп келет эле да, кыргызча сабагын өтүп, до свидания деп кетип калат эле. Ошодон бери орусча билем да мен. Ой, канат эми мындай. Азырчы мындай, эми чындап дагы бир акыркы экзамен калды да. Не кылайын? Ошону аткарсаң, азыр ушул жерде сразу ишке киресиң. Дракон төбөйүн, чуркап барайын. Жок, азыр барып туруп мындай бетине чаппайсың. Бетине? Бетине. Оны столдун тагына кирип туруп, 2 футтун ортосун мындайлан бетине чыгам. Яман чарс дейт, өзү да бети да гектар экен дегине. Ооба, болжолдо урсаң эле бетине тиет мунчу. Барайын. Ошондой кылайын. Сразу ишке каламан. Давай. Точно? Точно. Estağfurullah. Gel. Gel de. Gel. Ya satıp aldı siz be. Koyunca. Kime gel? Satıp aldı akası. Gel sen. Gel. Satıp aldı akası. Ben satıp aldım. Kaynen oturat. Enen tınç. Koşna kolonun cüret. Dağım yakışı böyle. Ha? Öyle sorak koydun lan. Oşa vurmayla sormayasın. Satıp aldı siz de Trav. Ay tutmayın, ben satıp aldım. Ne oldu? Bizden ayıldak satıp aldı. Ova sen ayında satıp aldın. Satıp aldın Bir duvar siz. koştan bulun. Satıp aldı siz. Ova. Ya şunu gangir atmayı bayala ait koymay. Эй, охранник. Kanat Şanayev, Niyaz Sarı,